Kalau merobot dawah warung. Jadi tabay jule ku na agak melankolis jo. Warungon ni mana pak? Ay, Kaya borong, wala kita ay, mo. awla ka to si mata ni Ari, doon ba ng bulan? Ono si mata dua jas saya muncul. Borongin mo. Ay, nang mata ni Tabor Ari, yun. tabay ba jule ku na labok. Anong go hui go lagu ni Mga nayahon. mga na kapercintado terus. Aka proses ni holong ni roha melalui pakatayon mengalui tingkah laku nasopos dohora mengenai rohani si bawadi itu ano nalani pakatayon na mungkin urak pas urak klop lagi itu dia maksud tuh tabay jule ku ni Bang Larsio di dia holong minin Oh. di dia holong min Nabuat tayo. tokenai Nabuat tayo. Namang dia sudah jual ambisi loh. Ambisi. Ito abis eh. Lagu ha? Lam, saya pikir Oh, baik. ambisi loh itu. Ale hodo manggara ro kas heliokan mo le tabay ni hodo manggara ro kan. Ako bang ido mulak, kunaro bayar. Ay ho terus kun ha ho. Tak Super jawab round. bro. Gerakan di mana sambil makatay kan? Oke. Ano ko gabi? Una gabi Bu di ko. mana penerjemah? Apa? Ahay, aro teh. Iya. Ay, may. Tunanetra. Ato. Ada nah. Ay ay. Ada. Man. Saya pikiri lam lungun rohaku mira pambahenan mi natua oh ito haholongan
Mula saya nang udah nabuni di rohani. Ada saya nu tok solot mungkin di rohani si Bawadi. Marma- Ada berbuni-buni. Marmacam jol mapatu dua kolong ngati. Oh iya dong. Mar macam. Kan banyak jalan menuju ke kehancuran, Beragam. kebahagiaan. Bukan banyak hanya ke Roma. menuju lagu buti pun Menuju sekarang Lagu banyak. Buti pun Banyak. sarancangnya. Alani Dari dia kotin alani bisa. di bana patu dua kolong ngati itu ni gebe ketua na po sa bulong. Pas.